Thobela naka lina ke nna ko ke tjo Motau ke tjo ko SABC News tjena le hono re tle mo ga nkwana mo fa ile gore tle go attenda the state of the municipal address mo ile gore letetse gore mayor wa masipala wa feta go Motubatse ile go yena morena Etimaila a tle a hlalosetse setšhaba sa mo masipaleng wa gabo wa feta go Motubatse gore na ke dilo di fitše le gore o ba sware tsona go tle go itla tabeng ya ditirelo kudu ka baka la gore ba dudi ka mehla ba phela ba lla ka ditirelo tša go fapafapana re go lefela gore o tla bolla tše dintši ebile re lebeletse ditabeng ya ditirelo tša go etša metsi ka baka la gore re a tseba re selete sa sekhukhune ka mehla ge re tla fa batho ba bantši ba lla ka taba ya metsi gore ga bana metsi a go nwa re bone gore le meyara wa selete sa sekhukhune me mokhanselara Maine Bahula le yena o gona fa go tla gore tlhalosetsa gore na ga botsebotse pele ka masipala ke di fitše le gore ba di swaretse ba dudi se sengwe se le gore mohlomongwe ba tla ba re letetse gore ba tla ba se goma gome goba yona ntlha ile gore re letetse gore le yona ba e be sehloeng ke taba ya tlholo ya meshomo ka baka la gore ba so bantši mo masipaleng go ga ba šome re go lefela gore ba tla ba botsa gore na masipala o ile go dirang go netefatša gore baso ba hwetša ditirelo ebile ba hwetša meshomo ka baka la gore baso ke bona ile gore ba swere ikonomi ya Afrika Borwa ka baka la gore na le baso ba bantši ba ile gore ga ba šome ge ba ka hwetša meshomo gore ikonomi ya rena e tla kgona go gola le tabela ya go patela tax le yona gore re tla hwetša tax e lebaneng ka baka la gore batho bantši ba tla be ba šoma ke a leboga Thobela lina la ka ke nna mme Dr. Winnie Mashaba go tsagana mo tikologong ya feta go Motubatse municipality local municipality ke tswa ka kwa Mafate nna ana mo ga sekhukhune ga phasha mampuru jwale ke tlile mo Solma 2024 mo ileng gore mayor wa rena honorable D Maila ba fa polelo ya go no kwala kwatsa gore go tlo diragalang go ba go diragetseng jwale ke thabile kudu go lena ka tlhabologo e diragalang mo tikologong ya gešo ke re tle modimo ka raka le dira ka go loka rena mmereko a rena go no rapediša fela gore tlhabologo e tswele pele go ba gona baswa ba rena ka mogolo bolelang ka gona mo polelong ya lena letšatši la legono ba tswele pele go thušega nna ke proud ka kudu ka gore ge ke lebeletse mafaratlhatlheng ke bona tlhabologo e kgolo mo gae nna ge le nyako e gokagantšha le nna le ka ngwalela email gona ko info@winnemashaba.com ke mo ke humanegang gona go bala mfollower mo matlakaleng a rena Facebook Twitter mo le Instagram le yona TikTok go Dr. Winnie Mashaba ke a leboga modimo mpolokele lena amen ke dumediša ka moka setšhaba sa Aphele wa tseba batho ba feta go Motubatse ke a lelotšha o dumediša ke ena Eben Matšila today setšhaba se kopane go tlo theletša mantšu a mabotse a ditirelo go tswa go mmeyara wa rena rata go no re batho re a leboga go ba gona ga lena fa tswelang pele le support-a papa go rena mmeyara wa rena ba gešo tswelang pele le support-a dimasepala tša bolena gobane wa tseba ka baka la rena re le kopano e re ke le botse kopano ke maatla ene re tla tlhola re le ka moka re tla ba ra fitlha pele ko re yang gona ba gešo nna ke le Eben Matšila ke a humanega mafaratlhatlha ka moka a di Facebook ke a humanega matlharatlhatlha ka moka e re ke le botse tabaše wena o no founela 076 6199 503 modimo a le šogofatše halleluja ya ke ena le boru ntšhabeleng maAfrika le motsebaka la le boru music production re fa feta go Motubatse groundeng ya gausi le police station go tla go kwa molaetša ka re ba re kgodi tswele rotseng ke mo bomme ya re ba biditše go setšhaba ka moka le magotla committee gore ba tla ba ba fe polelo ya tshepedišo mabapi le tša ditirelo so ke kwa ke kgotsofala because of gore kgobokanya ba tlo re botša ka nto e le gore e a direga goba ga re tsebe sa tlilo tswelela ke gore tlhatlha le gore fa tišetšo ka re nako nngwe re no lla goba re a belaela mare re sa tsebe tsela ka re ba re tša hloka seboka tišita ke na re tlotša go kopana ga bana ba motho go dira lehuto bjela ka bana ngatana bana ba Jakobo so be ke rata go no re masipala go swere kana mokgo o re bontšha tsela le go tseba gore ga botse re ka ya pele goba re ka fihla goba re ya kgona ka baka la ona ka re ge o re kopantše ka mokgo ba tlo kwa dillo tša rena lebile bona ba tlo tla ka kgodu e tswa go lerotseng le ditsebišo tše bohlokwa mola ra fihla mo dilo di sepela ga botse ba ga gešong re na le diopedi tše di fapanago re tlile go thabiša ka taba gore batho ba nyaka go nonologa le go ntšhišwa ka gare ga dikgakanego tša bona
nna ke nna le Leburu Music Production bo TikTok, Facebook ke Leburu Nchabeleng, di number phone jaaka ke MC, ke artist, ke comedian, ke DJ, di number phone jaaka di 076 630 7048, ke ya di busheletša 076 630 7048, ke ya leleboga ba ga Shuntango. Dumelang ka moka leina la ka ke nna Pleasure wa tša manyalo le go le re tle mo go la apele le baka le le go le gore mera wa rena e leng yena Eddie Maila o tle o tlo fana ka yona polelo golo ya gage a tlo aba ya go tlo aba ditirelo mo ngwageng o re o swerego. Nna ke le Pleasure wa mmino wa manyalo ke dima gore o ka re masepala wa rena ba ka oketša budget ya bona in terms of dilo tša arts and culture gore o ka mokana gona ba dira go dilo tša bodopedi o ba berekang ka matsogo a bona ba tla ba kgone go thušega le ditsela tša rena di lokišwe goba di-services ka mokana ga tšona ka lebaka la gore le metsi a go nwa ka nako nngwe e napile e ba bothata re no dumela gore modimo o tlo no ba fa maatla ke moka ba kgona gore phethagatša tše ka moka tšona ba re tshepišang tšona tšatšing la legolo lona le ga lenyaka nna boledi ya ngwato a re mafaratlhatlheng Pleasure tša manyalo go Facebook, Instagram le yona ke Pleasure tša manyalo go tloga fa gore na le WhatsApp ya rena ke 0662705079 0662705079 ke mo le re hwetšang gona e tla o tlo re buke re tlo le swara ka koša tše msa tša go nyadiša ngwago ye eme mo godimo modimo a le dire ka mosa a be le dire ka mogau ke le rata ka mokana ga lena ke a leboga. Right, khotso Muri Motheletši wa Rural TV re faga nkwana le khono ke thome ka go ditsebisha ke re yeo mmona go fa tla sa sefatlego sa gago ke Edwin wa ga Maredi ke nagana ba bantši ba ntse ba artist ya mo Limpopo re faga nkwana le khono mme ara o re biditše go tloala polelo ya gagwe ya ngwaga wa 2024 mme ara ke bolela ka Morena Eddie Maila re tloga re leboga kudu re le di artist tša mo Limpopo for the initiative ye mme ara e tšeang go recognize-iwa re le ka moso mme ara re a leboga mediro e mebotse lengwalo le lengwe ke le badile le re mošito wa monna o tiša ke modimo ge monna a tile re a leboga re le di artist tše dingwe tša ga borena mme ara di iše mahlo re leboga kudu go bona le setšhaba se se tletše go fa Muri morati wa Rural TV re faga nkwana tšentši re sa tlo di bona mabotse le mabothaga letšatšing la lekgono re a leboga ya ke a le tamiša bathegi le babogedi ba the station leina la ka ke Misha Kakachidi. I'm from Retlegile Foundation. Today re tlile mo go tlo kwa state of the municipal address ka mogare bontšha gore mera wa rena e le go Eddie Maile o re swaretšeng ene le tše dingwe tša dilo tše e le gore o kgonne go di achieve in the previous financial year. We came here as Retlegile Foundation because we've been invited to come and witness this event. All the civic society, everyone must converge mo Appel Cross to witness the speech se a tlo banga safe. So re go ntate Eddie Maila, the mayor, we wish you all the best in everything that you are going to do, especially 2024-2025. It's going to be a very difficult year. But we want to say to him all the best and his official and the municipality as a whole. And then for bringing hope to the people and the people of Fetakhomutubats. As Retlegile Foundation, the mayor and his team, all the best. And then we want to say, if you want to reach us as the foundation, we are there on Facebook, Retlegile NPO. That's where you will find us. Thank you very much. Inalaga Gna Shimulangwana from BGF Podcast. Remo go support the state of municipal address e be gore ke a feta go Motubatse under councillor Eddie Maila mayor mo e be gore le rena jwa ka ba BGF Podcast re ke le mo go support re go gore na ga botse o re swaretse mo ngwageng o thomago mo in financial year ya bona nna ke le Shimulangwane ke re BGF Podcast se o se tloka re go abela sona o ka tsena on social media Facebook, TikTok and YouTube ka fela then wa like our page ke a leboga.
Hi, ele nna ka tlo go leshega ke rena ba Cat Grafa re mo event ya masepala ka ge ba masepala ba dilo tse di kaone re mo go support-a le go ka na ba tlo change naga ka tsela mohuta mang no ke a leboga.